Hi guys, welcome back to my channel. Na bom 75 tu ni ko hi update tha aum ki nin hi a chu update hi hin pe ding ka ti hen tu ni ko update ho chu ipi ham ti hi isei di hen a chai ne ge na ve ho te ni chu update hi pe lo le YouTube ma hi tabang bang new feature hung ham ti hi ki hello hi he chon a chai ne ge na ve ho tin tu ai ka channel la hi ama sa pen ni a hele dong se nin like subscribe chu le bell icon ho ma en lang all in ko en chete video ka hin same ki teng la amo masapen ni ding he tu hin video chu ga pan wi te tu a update tha number 1 chi pham ti ai le live Q&A ki ti hong ding he live Q&A chi a hong ding le ep ti di ham ti ai le tu khen khat chun live Q&A yong amu dan hin la amu lo la yong mai the hay là like Q&A chu EP aphat chum no ham tile min comment hin bol ting le question a ima hin do ting le ta hu ki tol le lo de te a ki tol le la hoi chu don bu de ham ti chu min a het the lo he yan live Q&A a ho min ado ho question ho chu ki tol ta lo ding mun khana ta chu riang ding i zat hi yong le ta chu chak lo ding ki tol le lo ding ti e che phat chum na chu adon bu ho ding a yong abo na detail ta don bu thấy khát ban cha don bu thấy chỉ số phát chỗ min light ball ho ding ngong apa in tiếng lệ viewer ho ding ngong apa in tiếng là number 2 chu iphiam ti a hele da sei kit lew hen comment hi mi tampi hi thil phalo comment ball jong atam jin channel ho hen men live ham ball tiếng lệ comment phalo peji ai lo mi ho seji alam lo be a mi ho seji mi hi cho ta bang ho om no men hi cho ta num kha le nang man hi chi ama chu height na bol the he aman wang a comment cho ki mu ding ai la mi dang kha chan a comment cho mu lo ding ta permanent ta lo height na bol the hi che le aman he lo ding a pha na pha hi ta bang ho cho option ding hi ti chu number ni na number 2 na chi pham ti a hele to hin YouTube in handle launch and boltan handle tuin ken channel thum ka nei tu hin thum hi abonai handle ko mu so ita en tua amul lo la yong khen khat yum diu hin November la sunga hai mi yo sin handle he hen mu so kai ding hi che handle hi pham ti le na channel thal hanga cho handle cho mit api hin example la ka channel chu example len chi Janglen support hi tai Janglen support hi yong la ke man amin chu ma ka dei yong la in chum khat ka ko ya handle la ka nei ding hi chu min a click nga hela ka channel la chu lu ding hi chu handle hin pi u chu tu a hin pi ho hi handle hin pi ho hi nang man na dei len ki khel the hin la tu a hi YouTube hin all hi chi handle zo hi mang cha hin het zo de tai handle chu hoi lam khat mi na tek diong le a handle mi na bo chu na tek de channel min hi mang ho hoi ding a handle pa bo chu ha man diu ta ye chu handle ho address hi le ke ya address Janglen support hi a hele hi chu pa a bo chu che de hi chu pa chu min example la comment a mi ka techno ma hi yong ama channel min chu a handle chu pham a handle a chu tek ka bol address mention bola a handle a chu tek bol heti a chu channel min he talawa handle a chu atam zo he channel hi hong ke he zo de tai ti chu iga sei do hin tin tek ibol rong le mi tek ibol rong le a hi lo le comment a mi mention go rong le address na ho mention dio ama handle a mention de he ti chu update thu mai in chom cha he in ai chu update atha dung ju ya che video he ka hin sem ke de in heading in apai ti vai le share na bol te ka ke pai next video la ki mo to tal te le tata bye bye.